abantu abasezikhundleni ezinjengezakho ezikhulu kaloku wena first in command apha ekucango kwa-HOD impakamo ababanayo abantu ezikhundleni abeziningi but nje ungakaze ubone nobuso bami nje mhlawumbe yeka nje ukuba sesiloko sibonayo when ndandiqala ukhala kuwe you opened your hands and you opened your heart. I-W lethu liqala kwi-walkways phaa esikolweni. Yes. She fought ukuthi mane ndimthumelele izithombe kokunye kusebethiki mhlawumbe asibuke sithi blue tick angaphenduli ndibuye ndingelithi uzondiphendula uyayibona so ithemba lethu waqala ukuyazi haza ayibona ngokuyibona but she fought nyani umsabana wama-walkways kube iliyonto. I remember one day sine-meeting angangikhalaza ngani ngama-mobiles wathi ngizoku-eda unonhlanhla kwi-call kube yimina kube wuwe siklerishe le nto esasiyibamba without nje nawe ukuthi kusiphushele mhlawumbe ngaba asikho apha sikhona but nje ipromise iyi-one hlala ndisitsho naku-SMT even teachers ukuthi ave sizoba lihlazo ukuba isikolo singavele nje sivithike ezandleni zethu siphele. We have got 2 new primary schools. Yes. Nonqubela and Xolokelo. Yes. Sisenjengoba sazenziwe. Then soba lihlazo uma sekufika kuthina sinengane ezindala sihluleke ukumaintaina isikolo. Ngithe ngihleli ke baloko befika othisha one by one kodwa liyanto phana but sizoyithini. Mphathi mongasivumela usike sihlale emaklasini as class teachers wenze basolungisa amaklasi ethu mhlawumbe siyoyika I don't want to lie siyoyika ukuthi sizothini ebantwini isikolo masivithika siphele so thina imizali ebantwini ngoba ngiyafunda kwesisikolo esisha lokusebenza la ngoba ngisaba nje ukuthi i-maintenance yebona and I always say izogcina i-department ngelanga ithi ke nasi isikolo when it comes to maintenance ke babumkhethi sengokwethu ngiyabuka la kuzoba green kube kuhle kube kulonto kodwa lowa green uzofuna ukukhathwa kunama classes azofuna ukumaintaina nje ukuthi uma sibambisene ngeke siyokhetha ba so ayibasicela sinesibili sibheke ndani kwintayi njengamanje kodwa sokutrainer yeke umuntu akwawo asibone ukuthi sokutrainer yes ngicela nje naleyo mhlambi nesinokuthele yona ukuthi ke silungisele